Amreng constituency kaparlo Jirikindeng ahavar arisojang non-hedjong HS lapen HSLC asat langke undun bang paruhini sose arisojang atum aphan KSA Jirikindeng aro atuma hinpen karcho. Bangso karcho ponajai megalong KSA Jirikindeng aro amepu mohan bea hinpen kachipahempu pona mealong alohi sarpo manpen beskar bianglong election commission officer arnikarong pipi kachetong dunalong non-hedjong Assam Goraf Award kachipalong duna bangpu binong teron Helena terangpi Biswa Jyoti teron secretary KSA Central Committee Sing terang Jirikindeng town chairman lapen ki ongdung KSA claim bangpu bang piatum chetong dunsi mayor di Chipipon. Labang so mealong bang paruhini sose HS lapen HSLC asat langke undun arisoy jang atum aphan binong teron ahinpen akang tui ang dengalong kopi ko sonsi kachar di ponang jima pupen penang an bidi sore akimi than pajir mitekan. All the best non asam cepat aku cepat semua rakyat dengan tapi non kong aksi kong itu bukan terjadi. This situation nanti nanti max kong anu benar ke example kong tapi ini nak sungguh max kong nah itu tapi anu tu punya sungguh anu kan kita fokus pada Aduntu anparta Jirikindeng ahavaralong matriculation examination center abilang lasi prabjin pen KSA hinpen labang nang lang pona sonti misenji pusi KSA Jirikindeng arwa mepu mohan bea hinpen lamthi chepaklang po. Some social awareness program, no Charlie, I hinted of the Omai, and I'm hanging to Omai, and so my daddy Pomo. Lapenada Bank just met pet, HS, Lapen HSLC, just dedicating a havar, our low. Bang Paruhini Susi, students at home, pinning, income suring Koira, Koira Pop, I mean, Canada Bank and take 90% of 80% of the sum to the Fila Bank is a net to Jirikindeng Araphan, but the Carbing Long Araphan, Tamisi, Nong May Matisi, and take him in Ranklang. The sea, Lapan, Ilitum, Kerangelang Arnifame, Ovekini, Resu, Janatham, and Susi, motivation, encouragement, keep on Mankanang shop to sing it and then point to Napen, itu hang kapat large long protante, itu educationally, lapen socially, itu mentality bang itu celarang kono bang, celarli protante itu makai dah apa yang tapi News report KTV News.